Iyo, sa boleh naktal na parang cuma na bungi bina ni kuah. Uklan ni kuah sing namaki, sing ni bio ni tanda ken pre-warning, sing tanda ken coming soon poster. Ya kong goy bina kan tundo. Uklan sa bungi lebu tunggoy bitu, ochu na tira na dio, sorry, ochu na tira na dio na miniti. Lebu bak gosar na mo di tukun biaka sar kay tarawat tu sa. Rusa live baka bungi lebu na bio kanya rusa live tukun mengo. Lesi puno bo no munindo ni bingkarabi. Nunggu itu kan ni semba vyo kan na sana bi na tingu o na rai kai tata chulum daga wa fata niko da bito ongo ana ge matal te ko nga sang tala ni bulang weekend na nanda bulan nanda bulang na buni ko enda na bi tala no sar tungang ko satu ko tingo ko bi au tal no kita nga ke taro taro enda toka ngana lady ni bi ba ungeti bi bulei bi ba kara ramataki ena bungi bindangan ni ko baka bauta ni sema tu kan baka bulan tangamay na bulan ta sema tu mikinugor pese ibiti si pese buru-buru baka boto kan mo Australia sa giot to kana walu ni tin na minute oito baka na kaya so sa suka mana taka so baka ran rebu tu may bale sa lak na live stream ko baka bulan mai bulan ta baka sema tu mikina au kila New Zealand Amerika UK nindo sema tu mai na ipata-pata pina Kongo na nambong yan tabi tanong juga na ibasaki podcast na bugni wikamba tanong dayaw bula ini kuah gua sini tubuh-tubuh kan gua saya salah waktu nak keluar na bunuan na may sama kinambong ni kuah kero may sulit kan gua dani suli-suli ka kero no musara mi kero sana masa gua kada bugin nabaliw. afata niko rani baka bula mo tanga Nabaliw lesi au babino bina kabaliw au ni bau nanu moto ko mengande mai biau au kilani bimbi. Nabital no bango. May nanunggu sana manda weekend ando reda na bola mata. Lebu serangan ina kini nunggu bola-bola tu. Baleta mo wasya na kaukila. Au sa bakila na bakini bulu sa chuki nunggu. Au kawe waliu ni so anaka liu sa naka ukila mai. Membaleta manda na beka baleta na matentu. Na beka mambalet kenda na ituki pambimbi. Na kanan dondonu me visuta na beka meado au wasyanika. Na kanin ekserang au bamadal taka seda na yundri. Au bamadal taka seda na abu ni bula babanwa. Sena bilenga kede ko tatara tuke mbatini sale bunango ndangwila dapa. Ndangwila dapa ni tuki ndasa kowe na bula amatentu ndasa ngwila dapa na koro. Na lawan ni koro sa singa tuni botarai sa sibiang lim sanga bula nambaki na bula babon boy kendala ku nanda bi koro manda wakang ngono laktungan dona kota settlement ya iya ambalet cikenda saranga balet cikenda anda sa lebongan ngol anda sare tu ngaba ngoi liu sangai keninek ngabiau nyundo bola-bola nyundo bola-bola na Facebook Aba bibi lebih kan da wilika enonggu na kichuka more ni wasia chiko na kokila be ko en tale sebi tale sebi kemdina le bonua menile rangatak sante ningalin dambe le bital na batike na matentu se mo kota kana kai dapat to kami na injustice ko ndo sota buto kenda mule banget kaya saro ya sante ansar ngani na kitungan ninonggu kese nga sinda na kene kasu chibe ya na Facebook. Fata niko. No muni abutu. Que so ambekar sin kile kimni bina kati Iyo. niko. Aya mo ba madal taki umanda may doana koronga korlelai may Buddha. Buddha village. Eu sudu mena koro. Sante. Au buli mena koro. Que weekend ando rediau. Ando chicken bimbi todo viau. Nanong baya utake mena koro. Eu do tan ratu, que ndo mbeka nangauna. Que o manile sutal mbeka na matentu. Me wanda vorendo na polisi. Me vaungi chira na bikenda. Na tui taun. Se tutal mandanga me na bi monotan. Menda klefstel na koro. Merle buli mandanga mikin warna. Warna lubenda. Warna lubenda. Ke mantu me Amerika. Ocha ya chuko na polisi ni matentu e biko. Molakumai. Kau tena lebih menakor merlei kilana kena bosa rambulita kana kena bula ocara ngai lista dari tahun si lista mendangan Amerika ya bum bimbi tahun 2000 kaya undo tutakina
me marroi na bula mena koro bula baba non jina me marroi mena vika e zuru manik so nanong kukura may Buddha village Buddha Bay. Buddha Bay Always nice. iya nda do bata ka Buddha Bay always nice Daw bulan namin na oro. iya Kami nasa sarcho mai. iya Fata ni ko ta konte sa mucho men gondrong bulan Oy, na kasakit iya. mucho. Sabi don ro ko chika tulu sa sarcho. yo kero kura bata ke Jerry Ke Jertuai. Jertuai eu na nito wale to ke sanea Right. wala kami kela kanim Buddha wala kenawabu na van no to Jerry nona tao puasa ke mam do bato katunga kapo iyo O kapo? kapo Ojiria. nonta Oy nonata. nonta kapo karo kalesbata may tukawisi me o chao sa eu ngai o nyu chimika ole buli budalebu sangai la Embala eva muris to ngame mo olo ngandung don mendung mura ngama membut. Man ore? iyo O ngama esa ngene botu bonu seo tunloa. Tunloa. ika kibiasi arki Ma. ya o chimika ola ko danangone orang kasibuli kora to utakana Maris Brothers arle to utakan dona kuribul menapuka yang gole duru kya be kalunga ta ule duru bio baser na Maris Brothers Right. dona matanggali bringo era ni sa torbango dona ngone raba muri sara tunga me da bononi da bata Isanjin. eu nanunguli arle tuberio me kya na Maris Brothers ora kau jauh sari Maris Brothers High School me ada bono nunggu ngai la kue kau salah kue dona gus scholarship oli to kana bono bul tu kana mai padang samuringan orang kasih bunuh Isanjin. merleba elo kangka tekeu isinya yo nga okala orang kita na bul mai Maris na kilera na kana Maris Brothers ya nama tanggal di na bono ko stam Nabi to kun ni bulia. itu gue ni bulan Maina ore. benar Oy na ore. iya ko tanggal bibia ko benar koro ya o nari tentok Una tama lain na masin talubo anturio. ona nanuma tu Fata ni kun sa bibi me masa kita na tonu muto semaya. Meta panu musama iyo ya la komekia la komena puka ocha sangai ndeu mena no rakuru la Maris Brothers High School mena no Maris Brothers High School ocha sangai la ko USP mai USP sangai dua via una scholarship nilai buli loya i Australia Isanjin. nangone ya ndau tolu ngada scholarship ruanga role tolna scholarship ni loya rua rola ko Australia dua la ko New Zealand salele sana so ko yung basa yaw jauh le sumai yung may na Native Land Trust Board NLTB dapat tu kasih saya TLTB ya napon ukila beka namatay ni bonua motek mo sitekina nabi ka membaleta na bula itu nonda cultural identity dan nonda nabimbi ni kana maroi nabi kamu tarew kina ba bimbi saranga ba wasi dan nonda kata kana tambana ninggel maroi eu tehu mole wuli da kino eu mole wuli da sia tau ya wada ba nama tamba sunggo liu sarta de tau wada ba nama tentungo koe do mi biju enduangan na matentu bura-bura koloni tau ya membalata na ba tabagitu na kena marui pernah tu kini bonwa owichi lisilanji sianga Australia sianga nama tentu liu me Amerika sianga pernah be bonwa ara tau riba koloni balata ni ya wutu na kula na siliba ya wichi tahun 2 tau ya bu membalata na kena tangu maki orang itu ya kau nari ni pancing cinta kau ke ulika nak kau tu kena deed of session Right. iya na deed of session nan rowi jinati warna nondo turanga vatekina matentu lebu ni pertania siang balatangani e bola ikia nada ba ya letakana na tui mena maroi rango vatekina nonda bantu na rango marsa sulir e batongo na kana inak
di dop sesi na batong ratura kima misa sulia ne membonua ni lawa ya in return sangkai to ka matai ni nona lal narnaji do batu katu na close 4 au na marro en nom ni token nom ningele ko ya kenda token ningele tu so kasi nga da sin token ningele au na marro ndo ya ke o lawa se mo bien jike balesu se ndo nga una ona ranyo wili ka kinan dokumen ngo ranyo google tak pikanta google tak na di dop sesi chutala ne kana babande wawich matene ni bosnia la bimbia close 4 au na marro ya nom ni token ningele close 7 au na marro ya na nom ni bula babanwa yo na kawai kira bali batini lebih kan da singkala tu na kamu sincera aku segala Kentara kay beach. Kamu tahu segala kata apa tunggu? Okay, rongat na kanang bimbingo. Nabi alalat. Kawatong ko na did obsession Se na titi. May nisilaji na titi o tangi. Wal na kay nisilaji. May Amerika, lebo na matagal tisis. Isindo na kada ko balawa. Waka bosar nga o koya tawra na matentuya. Tetapi kan daw narnanji, si orang nama tentu Amerika, si nama tentu ini silanji. Meba lauta kena kai boleh itu ya. Tentu batana kai close 4, dan orang tu kini gele, gay balauta. Oke, kuna teringat una lauta apa? Reta bangko 1876. Solovici pertanya. Apa modal tong-tong ko biketa? Nama teni biela la cimetang ko makanan dan gele. Ito kana close 4. Ke karone kau binakat na dakilan, wa bosara nga ke savala taki. Ye ke savala taki kada kita na lada. Okay. 1874 Solovici pertanya. Sanggai 1876 kasangga ka bana matentunan na karango. Sanggai reda ko sona bono ko rabul na whisky. Ko rabul na kada do da pula moto. Iya. Korna nikil gran ceda ko. Iyo, yana mateni bitorong bonua. Eta kabayan rananji membiuci ratanya. Oke, ngora sabuli ngo nimber ni maron ragini tuki. Esunta mater sabuli buli tunggu. Ya, sangge ta ko usana balaw takira. Sangge sulebir na kando do batu katunggo na Crown Grand, Crown Grand se ko na freehold. Ya orang mateni wasi ninggele, kaya sulin na pauta, na taumbe, na moto, na din tabutai. So kala na kichuga na ruo na bitarong banua. Na mateni bitarong banua, me rakileta ni kina kuer na freehold. Tok ba tiga. Sangay merin balaw takakina na close 4 narnaji. Close 4 ngo 1874 Solovici. 1876 membiuta ni korna kaya, korna mateni bitorong bonua. Korang gala ko may Smith, si orna Lepa, si Roque. Ewa buliang ko na sanggay bitan no tukit ko na friol. Sanggay ndambe na 1882 kaya batu kay na Native Lands Ordinance. Native Lands Ordinance evalau taka na close 4 ni deed of cession. Metawi abukina na ikaruan ni bitorong bonua. Karena bitarong sanggay lako mo na tumbunda. Meron may ito na bosong bumbului. Kaya ito lako may ka, ko kwanda daw agla doon ang tukurarap. Kaya ito lako may ka, nanito ya buto ka, bibal-bal uchi may ka, uchi ni sentence, gaya ba ito, yan na nga unang gaya ba rin na kuila. So that's the most important point. Mana ba rin na kuila, 1874, kaya ito sa TV. Kaya ito sa TV, yo ke tunggu na netong gelengo na budak tutukin ko orang go raturanga ore rambaci ya na kami bitong dua na ne meme so sining gelengo sangat budak go kongo koya to ken orto na matanggali a koike orto na matanggali ba ko talike matanggali da sangai mai murianya ko na kadando ang gemeda ka borat sukuna kadando na no manya ka ba morat sukuna sang ratuna geme bata baranga. Oh, ya satu Kau kami bata barang orang cukuna, nak kena Soviet tak kena, bebono ke dia, boleh kena na dia na nangele, sangkai biu kena dona ka tali, saya kata dona besi berburu itu kena, na VKB.
ken bal sekele ngo na ngele ne matangali ke tumbe ko vilada cha sangai to kai ke batini to ken na matangali sangai to odele ni matangali ko na liste ko ndo batu kai tuna bikebi ortu ambola chukana ngone ortu tol na turango duo ro tolu sangai ke dai muringo mate krosi ke dalben sangai pada non da bol iya ko me ado tumengo so via babibita kala ngana non da kalungat da kalungat ini to setave en dua na matentu lo man kenda na matentu na naji ya ronga da bango okula na ngau na kaya da bango ni sa teke bu rabi boli na puno ya la kuma yor na kepala ngi bolingo to songo so na puno da tukin na ngono ko ndo na koro tolu seba na ebusa ora sangai ora mai orna kay jadam tam ora palu lesu palu cirna Darna iya merah tu meso tu na buenero patekinak ndakai iya orna maori ora palu cirna maori sinda donak kona titi ho tengi ora bici indona ka orang kita orang gay bangoy kanda na sinda ni palu cir lesu ya sanggar bangoy tu bangara indona maten tu ko ko dake meron may tangumakintu. Iyo, balata na 1835, yado may kinikana luto. Talito kaya, yalak may kina William Cross, batiki kagil. Urusan kay baray dali suer na raramatali ni, raraman ni Voltab, wala ko may bi. Ala ko may bi, wala ko may bi, pertani. Bali orasin la ko Spain, siyara la ko Amerika, orang gali suwa talian na puno ala ko kina na nararama kinon da kalungat na voltambu merale subu tel na matentu ya ko batu kai to bola tangan korong ge me bola batana na di dosisena ko yang da kalungat de kinokenda ni rame bola bataya gelo mabina kana arnanji me bala ta kana nonda tukena nonda ngel sindo tel na puno buru-buru ko batu ya me Mereka itu ke me 81, 91%. Ninggel era token. Which tuntunga, sindo tala na bune burung-burung ko kila. Kona buno ebang tekin na kaya batu kaya na BKB. Ya, itu na tamata menda babinu binakina. Kona mata ini koba na may. O ko nada na sa ada Gordon. Sa ada Gordon na turangan ni Scotland. Ortalang bangay Scotland je batal nga be batakendo tumara tribes. Iya, ora vida nona kai tarong ko ngo batakir rambe ka orna nanon rembul. Batakir na Israel. Se me rando so da kaza bakatakir na lost tribe. Ko may tango magitu gina so na ya nimbula ba koloni ibichi menangaw na ya me rambe ka 1970 do batakir paramount of Fijian interest. So nanon da interest ni toki paramount all the time. Nangam nebi juga nama tentu merai di sarto me ba marengechi maroroi nabi ka embalichika ne tuki koya nda tuken kinangele ya na close 4 close 7 ko kachu ko nada na bosniala ala metaro ya na kabatukan nda chiefly system nambula babanua ko nambula ba koro koya ko nda ba koro tugina warna turanga tukin da kaya batu kan da culture leton so nabi kala leba ya ko do bibia ko do bola kina bali na bola mata mo wasi chuka ni wasi chumbaleta na ka uba madal to kinong go da sino buli na kelas 2 nindina sintu na silabas nindina sana katang ketor nada mana buna usin kelan nada mana buna ukelang waya ungali kelang me nanong research nga sao chimika mulai da kanong masters Unggali subata lagi na ko na bi tukutungo mula kana akayos mula uli ka may na did obsession uli ka pa bimbiendo na kaya bato ay via pa kana volume na tukutukunin na bula na turang sa adagon ko limata te kinabiyo ya vika na luvenda kala kara ni to wala meda uli kalifia yung bedo tuta ka chuka bale na classroom membikin na curriculum go. Ini san kini sera. Men dakila kina senda. Dari itu me bada ba. Se da ba nda me boleh itu kina bango. Isi ni tu nga lutu me dak. Batang ko non raba sama.
nonra kawai, nonra onga, nonra buno. Evidon tamadara ni batokara tamatabuku. Evidon tokara tokana mera bamaringi chikenda. Eu ndo nanu vale bo ndo lakona bango suba. Aureda na ata mata tukuna statute babich Statutes. na statute babich. Ya, baka siya siya na posta lang Na mata na volta mo. batakar batakar Una status, una ratsukuna. nanu mo statutes. Ratsukuna ratlakang bawa undo kere ke undo talanga na kenaturango sa ada gol. So betul na kaya ka. Balita na kada ka. Badnya ko angali bala wataka. Pamimbi nakako to kalau manitritia. Tiba kasi ngaya kan dana batakir ka may New Zealand. May Amerika. Ya bang tekelanga mera pangaluirangan na tabe na ituki. Sinto na kasulibiro. Ko ngai bala wataka na kanko ko ndamen tuken nangelango. Turango meda alunak. Ikan dana barang tu benda ranyo da Google taka se ada gol. Iya. Google taka. Dana terong libu guru kala na libu kung na mai. Kela chu na guru. Google taka na deed of cession ndara ni wilika. Meda wilika li sunakang. Sama ya dika. Sangke karuani tuwa tali ita undu mandana kaure dalis. Nano nang bulan na turango ratu sela la sukun. O sakit tun mo baka takar-kar. Oh, baktakar ka iya. Gori. Endami kanda namarang Karami baktakar ka iya. Karebe suci. Ando talang kambimbi ondo bia famanya biketa. Werna tumbunda. Nanon tunga no ratu seru ta kumbau. Non relesu. Na vonu ala komeki na rara mani voltabu. Merale kere bua. Mela komai. Memai tako beki wici kwa mani bayo mai kinana. Na maramanar na jo. Kuini Victoria. Mendan duna numa so na ka bimbi bangwe. Yo tosomai. Fatani ko tako sementara. Nanu mutuntung ko remenda baka nanuma. Iya. Na taman tangan nimbulo ke misa tikinungo sa kambu sartunga na kagu. Dia baka samta gid ko la tumingo. Iya. Korna lubenta. Iya. Na makumbumuni. Sa sahil sartunga. Ya dagere ni nonta curriculum may umadong kasi nibul. Iya. Au kila na curriculum. Sebenarnya mo tonton ngauna nangon ngubuli mikin sa mga ngubuli kin na korna buli paro takin kasi nibuli. Mendan nangon na may bakilo bikin na ya na itopo siya na the origins. Na origins. Saya mo bada pa na bula ba tuki. Bula ba tuki. Na nonta tuki na nonta gele. Na bula ba koro. Iya. Na bula ba koro ibichinga. Kendala ko ni sila jemar be pere me osterere manda. Warna aborigine sindo na koro. Din sarang. Ora palolo masara bali bu ni raba mati. Iya. Taman sarang, taman palolo mesaka. Iya. Siya ku anu itu na biar na parang cumai Iya. Na teraminsta. Ayar na sine civil service. Iya. Because you have that power Iya. to write policies and Iya. make a difference. Iya. So kita kere-kere, kaya makanta na siya ganin tadi masa kita ka. Iya. Saya mendan beauty. Saya mendan kerea. Mendan kerea, gori. We don't have we don't have the capacity. Kan dari orang cukup biar na capacity orang na tapi cukup parlimen. Mera teo buta kana curriculum. Waya. Pada niko. Iya. Otak ko solanga, bikin din sa sarting mai, ni tingin ba kaya vale, ni sa sarting telefoni. Kaya kan di pinakata, muni saraba na live stream ko na YouTube, sa na Smart TV, may valangi. Lakas sobungan sa staka na creative media, yan na nunggu itu family YouTube channel nga, creative media, ni Google, ni sa staka na title ng live stream na Facebook, same title nga pa ni YouTube, ran ni play taka, ni tampit ako na ni living room, ni saraba ni YouTube, ran ni saraba kina na kakambarag ko. Dava kami di binakati ko. Padani ko, puso tiyaw. Iyo. Doon na tarma bi ratu may ka. Oy. Uli ka madan. May ni tarmay. Ratu may ka. Ndrong buli kam raw. Malaka na itaki kimbo ni kwa. Kreno keraw ni doon. Bako madala ni Len reversion may biti. Kaya ka iti ko Iyo. Lakian na sana expand na lisi ni crown. Iyo. May lesuduka. O klar, ribos ba ka may dolong ko Iyo. May lesuduka bi natawkin gele. Sa mayado tibe nangaw nanggoy. Na Land reversion nangaw nanggoy. Malaka. Land reversion. Robulo Malaka. Awa. Ikut doon na kan Land reversion sa mga duso ka ng kele. Na crown. Sa nga ka ni katong sinilen claims
Dele claims biaka. Oke, wala mamal batana na bunelak to kami na tarongo na land reversion kaya crown land eh. Kaya crown land. Oke, sebenarnya bentar, nata pada crown land. Kaya social clan nata pada crown land. Oh ya, wala madal tak bantana crown land. Yar darong wala bina kasar mandango. Bikin na parang cuma. May nabiala lati na deed of cession. Itu ko nangakina na narananji anak crown sa sumtak chiko narananji nang onong ko na matentu. Oke. Au na pasuka ke na num ningkel na ito ki ko la kinaya nanggele nga ko yang ngole buana crown may na deed of cession na land required for public purpose. Boleh satu nga pa matata na deed of cession ya. Pada ko nunggu buyback scheme. Oke, una pa madal tak go nalakoy ke na buyback scheme eh. Alright. Ende tarot ke na buyback scheme. Oke, na kenete ko ya. Ni bere ni upa madala na buyback scheme. Kilabi na kango na nanggele nga kwendo doon melako na matentu land required for public purpose. Right. Metaraki na nawabu. Metaraki na nangaonsala. Metaraki na balimbula. Yo kena kita ronga. Ya nada pasangge itu kina nangonong gue doni wasile bringele ilingana no. Na matentu. Veyau mana biala lacha sindon don metu ilingana na matentu. Na matentu endon me basuka kedengo. Kaya kaya mentaratu na matentu oko etaratu nga me trustee. Si Altimus Iris. Nanon dan danon deturang. Mechiko nanga una. Mena pasuka ki. Oke. Ko erna gelengo, ko tulungan ni matentu, eso e crown grant. Eso tale native grant. Eso tale crown land without title. Oke. Nada ba na crown grant. Ya ba madal to ko liya ko erna gele ko era buli may na matayba na dakai dintambudangi whisky iya may rabato kay mera freehold solewir na title yo sanggay ngandra ba na matentu mera sovietak mera ni lakovir na title lebu na banua koresin sa manakan sovia ko be na matentu uy iyo lebu wer na gelengo misakila yendo dono menon na kay balango se kay balango sinsa mana sovia kale tarutu na matentu sing bator na matentu me basuka be ko na matangali yo ko ya u kajugo ya u endondono e basuka na matentu bona matangali sanje ya ko ya batu kai tuar nangele crown grant tuilingan na matentu cha sanga indo tel na taro hada bana native grant so talanga native grant na matentu okay sala ko may na bulan ng koloni ada sa ito karena kanda libungan ng unea karena kay balangi sa bubumbe kasi daw to na sindu dun mebango may New Zealand may Australia may kay lang nga naman tentu ya non nakinagil hada po na kay bitu mengay non rakaba sanggay ra adam bekara persuade ba bitu na mar bi ko na ko bana ng unea mar na ko bana unea na no imden Marbi Imden go na basa chiko na 1905. Sanggay pesta kendo na lawa o Imden me va enable. Ano kero sa walang me Watara bernito ke merabulta kono nagele. Ano sama pala lagi gitar. Oh ero telar apa lagi. Ero doan dia. Iya ro ko bikin tawaron juga ya. Sanggay naturangan na ko banong go sanggay pesta kendo na lawa. Ber na itu ke sa rabangele mendar ni bolia doni wasile busarangan ningele bibinaka era bolta ko na kay bichinga nangona lebu na bonongo ko ya taratu kinana korati bale bukinan na suka ndo iyo ni sotok ngai kya mau tukuno manda nambago sa announce ta kamay na FSC lebu nang gelang go kuasa na sulewir na tenen mesabul-bul ta kawir menon refriol uy ya urong wala ngayaw sa tomboleda ketua malo wana turang prime minister
Sangai bunda nangone ame na ministra turang premise turang osos. Alright. Iyo umbu kalau ngatok na cikin singa au tuki-tuki bangko $1 oleh tukunan nga bando ne tutu. Au ka bangko premise tango. Premise tango. Right. Saka dia bakatsuko na FSC. Mesa warus kay nangelang go ver na tenants. Menon na freehold. Ongat ko na halo na kasar kuwa. Batur nangelang go tulingan na matentu. Tulingan na matentu as trustee. As ultimus iris. Meta wanangauna erang andre banikino nito kay mersuk tali. Kaya kau ko na bandonu ya. Turang prime minister. Siya na matentu ko bandonu ya na kinasulan ko. Sana ngay complete kina na nonra dispossession. Berango. Vinakadake metor na matentu vasuka ver na kenetuki ya mengada kamantuna kana matentu mongai create ka sembulia indo na title bu title bu me watu kai na native freehold kan mambali itu pacaran dengan freehold nga torong kaya volta ka bangko ya keletungan yang gelituki dongan kana so masukin sini rental ko na bato kay na yadana na annuity. Iya. Nabunang ko. Balet na 2012 na nungungole Geneva. Wala ko Geneva na 2012 nabukundar na turang bale nang unya muli complaint kiran na ko na lawa ko sa tungango na entity kay los. Pati kina constitution. Gait kun mabiyaw gait ko na bale sila sini matentu. Obice sini recognize ta kana indigenous rights. Baleta ni the majority. Ni kana nga bilu tagitu. Iyo. Ya nakanga itu kuna may na doverto na committee ni human rights bango. Rongo ta bilang sa nabasongo. Senga you should recognize indigenous rights to its full extent. You should also recognize fundamental human rights. You should also recognize the rights of interests of other communities in Fiji, and the task for the government is to balance it so that none topples the other. Autuna ni kan babalangya, ni gawa bicitaka. Kana balik kalak na ya, menda kuha kuni kodo. Kaya kanda to kenangele, menda reda menda wasia. Ochong gawa sang takasarang goy. Panakaya ta kabuto ya ora tu skuna, kento ya buna NLTB, baleta ya. Kaya kanda to kena 91% of the land, ochan tanggay kodo ba? Siya sanandandal. Kaya tanggay lakon NLTB, menda rin wasia, melis. Yo ba madal ta kala ngaya balatan oy umbati wa madal ta chungo kana kautu kana matanggali title ngo dan title na native freehold balatan ni Sasuka sinyang amenda kobiasara amenda batalira tan na tawana tu leber tawana tunggo na injia leber na tawana tunggo na kan talur na dikai mera tunga kina nakanga mera soma na siniren meresum tu na kau wato kaya na rent. Sasing kala itu na. Nalenda tu. Annuity. Ya annuity. Annuity yang annual payment. Okay. Ya salah question dan iyo. Kau nggak meresum tu nggak cara tu ika. Title sana boleh biru se. Saya nggak nanggele sana nanggele tu betuki. Oh okay. Ortu sana nanggele kolektor ika. Yo kacuka ocha yo mule sumengo darle ser mandana taro kotong guri na buyback so sambak sana buyback iyo ndaba kila ni ngaila ko mai au kila na matentu ni rambuka ndo avalila na subcommittee ni cabinet menjikeba wernangele bango ko mer basukai sanga menyado kin donaka laku talamay na matentu ni ngarase tayo abu kinabalilay nabasukan gele. Okay, apa takibata ba nabasukan gele? Ngo kana gele ya. Kuara tuilingan ni matentu. Kuara crown grant. Kuara native grant. Kuara kini katul tala kuara crown land without title. Endondonu kede merasukan ngo. Nakasangay yado na matentu ni ngarase sangai bandonui mena komichingo mebukeira na via volia lesu
baleta ke pakai cikuli mangana matentu ada di pasukan. Ko nga sala cikobe ko talent do red party. Okay. Do na kay Gia, do na kay Chapan, Sa kay bitch semandanga. Kay bitch Dari semandanga. Rio. Ke pakai ko ya sindan suka nga mai sana nga mabulia. Right. Ya na buyback scheme. Na buyback scheme atau ya bumain na matentu ne Garcia. Au kala indo talanga na bunaya ko le buna ko me dakina na kuna 2006 ko me daba tunga kya. Endondon mele subitale. Endondon mele subitale ngai tuba ni kana pasuke nangele woli leso nangele nangono go baletango go nakana yabu nangono go sa chugo ndona document ni UN e batu kay na UN Declaration of Indigenous Rights Right. toko na matento which la komay na rona undolu kabitu batu kay nonda human rights so kenda na group rights endo na wasini lawango ni UN ka toko bangoy na matentu kona bingele ke de toraba kobea me basuka Okay. kaba kashini basuka rawa me compensate Ya yuli ketu ke na matentu ke de. iya matentu buru-buru ya sake bato na matentu da me toko na yundrip ya nonto matentu ko toko na yundrip kan bale na toko talanga na raya na raya ni kana basuka ngele kaba rawa kaba kashenga me compensate seme buyback ya me tanga ibital notaka dia onda me toko bango ngol mbaka mo min saningele Right. sio prime minister tunza tuku noniko ni nayabu ni kango na yundrip sulewa na matentu me Mesua. iya me basuka na gele baleta ora ngai arna ni da kabana kabike to kan na ker ngai ko na chuka na matentu Pataniko. Libra sasar tu meniko. iyo Era 80 mendan. oi au bambula kero re tongo lebi kandara ba sar mai Dongo pataniko. iyo Enrai besar tongo na Freeway 90 in Minnesota, USA. iya saudi natan Nemani Ramasi. oh ni bulan na karab daw ne mani Oi. au nanuma ole sumena nongu bilawai mai tuda ketuina mata-mata main kodo pepil awa wambas to kasa lagu bangun dan motoka break au nunggu tahu ngor oh ne man ramasi biji sabena bali bona apa untuk ya singa mai wasun bede usare Toko-toko ko na Freeway 90 in Minnesota. Ko tar to mai. iyo mata anam taro ne man mo Ile usame tar ne mai ne. iyo Donga na tano. Taro. Senang ngau na tava. iyo Sa tega bukina na to daka na NLC review team. oi Kongo mga baru start yo kwango sangai jingitek ngona timi au koya ko sa ambitu sarani kina menda nana makinda kautani ken onda batutu baletani lebu endando lebu na biya wanda ngura ye lebu na dala endo tunalo tunen LC enda lebu na dala enda singi mbita kana batana kaya da kabatotolo Pataniko su na NLC ko na tanda kana babiti. o NLC ngona Native Lands Commission na bitarung banua Ona biturung bono. iya na bitarung banua Tumni tunggur ni sona karlala itu. dia tau kini daba Oh. o de no nango ubasa mata kan dona bilawai autoron dona ngona kila ndondo no kango ndondo me ata ka babinaka yang guys sai le da ka babingachi le bona banua ko ertu ko da bingachi mena kor ko ngai la ko mele da ka na tuk raramba sangale ba dalam manikia suara ni ba mate sona toka Oh saja. iyo ko na toka bengo ndondo me matanggali sangada ka ko taw oh yurtung ko to sa kambok Ini bekila toko cenda talong. seso ngela ko bango orang ngele waduru mitu me kundo na matanggali Toko tu. mendo ngana toko lo mendo Meron matanggali ko mulu muta kana. iyo Oh yendo na kalasa sonona nindala ko na bango na kor ni ora kilero tu ora singi ngona bola na koro na kila wadien tapi to komedak yo ni lakon bango ke ni durene ko endo don jine mendambe yo ko turangane bola ya ko tuda kala kuira Oi. Ko torangane bola. Ko turangane bola ya ko turangan jine warna bate ni na koro nda krikenda ya tu ba ko au ke kachi ko
Ni alu bina kan ni kau tata kan nabi leng kapaya. Ina mata bos nang olen tabikin de rawan yor tu walia. Dan yor tu rengo ke rawan. Ya baleteni bingau na sampai de la komor do na madangalin gor. Tu kau tu cuma mainan. Do cuma na kunru. Na kunru ngai tu na ngai ngai kene sa cungai. Sao jedo sang mulai singa. Kona ngon. Sasinda ne bisu tak. Yang ngono kortur ne bisu tak na lawar tunggu. Era ni bisau. Era ne bisau. Kama kai chiko na no tu butu me bandonyo na madentu. Ko yang bimbi cukin ngo. Mo kau tikia sanggai le no tu. Ya no na madentu e bisu tak rawaya si senga. Ya na point is ngo na ngauna kena vanua mo kau tikia na no mo. Kona energi ribu. Yo ke ndo na ko padala si ndo na ka na no mani. Dala tu na no do balai. Matagal kawa. Oke, pada ni ko natala tarto ko bi aku ila turang be. Fijian Trust. Iya. Ode ba ila tak. Fijian Trust. Ni be taruti ko na BLB na bos le bo turang meron ni ba ila tak ni ba taruti tak. Ode ba ila tak na Fijian Trust. Fijian Trust. Hitoki Trust Fund. Oke, ngombeka aku la na bune tanga cukup militar ngo tau ya bu. Mai nama tentu ne ngarasi endo ndo na kai batokai na Fijian Trust Fund. Mana act. Kini naki me vai labotaka na bosile waturang. Bateni laurai ni tosa menangau na matentunga vai labotaka na bosile waturang. Ge kau tele bina kaya andara ni bina kata wali bikin na kona independence. Kaya bataka na ngono sangkai nondarai na turang nong na kaya pakai tau ya bundo na bonua. Meron ni vai labotaka na bosile waturang saya koya yang gue ndo na trust boy love ndo na love le we na Fijian Trust Fund na klabi na ka na metor kin na matentu ne bain marama arlewa ke sartungur vida chikor na kana trustees na vanua eva investuki na Fijian Trust Fund na kandar ne batoka na blue chip companies ke di hura-hura. Oh, itu kira tu investment. Iyo. Tu ora invest ke tu kya. Gora na company blue chip gora lew no tumbo. Iyo. Sanggai chiko na ada manam nitar ade bai labata ka. Ade bai labata, ade fan ta elak mai bi. Dondong gora. Iyo ne labo no go ko tu kya. Akila. Eu sin mata tabi au na sin niu va kata se au nanu mande sombe ka ne labo be ka mena schedule A schedule B be ka. Sendo na labo lebo ni matentu le mbiuka. Eu sin kila. Ke ka tu gora ni invest ku na rai sombe ka na return of investment. Iyo. Ena China na sin mata lak mai bi. China na lak mai bi na kambe ka go awa ka ngawaran tu na mentu na taronga. Ve ko na minister ni Fijian Affairs. Semetarong ve ko na prime minister. Deu na pamadal taka. Au kalanga ni do na tamani labo liu. Labo liu juga. Korale body care kemaminggo na panggar dambe na body care Le ata ona kelungat ko ngo bidu na board mo dambe na Fijian Trust Fund board so dambe na Native Land Trust board ya so dambe na betul ngo na FNPF board FNPF ma unu chuna yo erna ngo kokamechi kemaminggo na to bale tunga ba sindola board Kita ko signboard. Signboard nga raw. Okay. Iya, sindo tala taro bina Karena ko taltungo. Dona taro bi mastaniko. Pagkata kendua na lisi, sember ni bakatabari. Iyo. Sala ko tala may tal na lisi. Oh. Lak tala may may lista ka tal ng gelya. Oh, Gabara ni takina. Go na kaya bato kay na double leasing. Etar, rin taka. Senga. Etam. Do na kay entrance to na la bangoy. Sindo na lisi, ito kay indalanin doon na prior interest. Kesa chiku makawen doon na lisi, sindan doon na lisi ka. Kesa dobi ko na kangori, lako patotol sar na NLTB, kesa sini kay ko na NLTB, ko na lako na bilaway, na kaya na sumbi ko na compensation. Bate tam sar. Enduan iyo. Ngor na tambu sar nita kana kangor na double lisi. Ngor na lawa, iyo. Tawali ala ko na NLTB, lai sota kan doon na kana resolution. Kun la ko na bilaway mengendo last option. Okay. Eu kato kaning ko na loya na basang bulan baki sa otya
Apalta to Wala walta kele una kisi u tene do walu si le non de lavo. To vole mo risolta ka itumba. Nimberne la ko ina viloi. Total tarongo Yo, mother et. Siang ko baka land reversion to landowners, yo, buyback scheme, return of Schedule A and Schedule B by ITLTB. yo, For claims, yo. is it statute barred? O sikla na legal term Okay, daga? manda. Will ka una Legal term anta? will ka tamang ngorisan. Okay, land reversion land reversion to landowners, to landowners. buyback scheme, Buyback na scheme. return of Schedule A and B by ITLTB. Yo. For claims, is it statute barred? O sikla daw na balbal ni... Okay, okay lah. Na land reversion kaya kain doon na land reversion ko sa kay baru yatong ko Yang ana niyo kato ko mengo na statute bad ono na ambaki ndo ba tara weekend na lawa benda do bitikin on the claim. Kan bambala kaya kain doon na patulewa. Patulewa ni kena pasukan ng gelonggo menangaw na sarea ona ran ni luskina ya. Kaya ka mo ko na bilaway. Doon na kena ba abito man doon na example. Yawa ko to ba bilaway. Endo na kisi non rato endo na abusa me suka mai. Get ko na may biyaw na matabilaway. Sa sinda na takam goriniko. But sa statute bad. Statute iyo. But ko mo challenge ta kana batulewa inangaw na ya na kena ribetekin nang geleng ko me le native garan. Iyo. Kaya native garan. Kodo batera bulta kaya sona itu kini ora matanggali batang ha. Ya main 1912 sara. Kambala-bala bening ono usang challenge ta ketunggu. O sa stage Ba iyo ona nga lima nga namba. Ona nga namba ke sulwi ko mo to. mo challenge ta ken. Mo challenge ta ko kasasya ka sana. Ken man bale fatu ni gobyerno ba ron mai. Kaya ka so terman ta kaya ka so ichigo terman ta au sin ka mo bosa na kuno to ndo na mobile si ndo na koro. Kora terman to tebin man sorba stage 2 Kuya sa si kung sa kamuli ko tuloy sumay. Kaya nga. Sa nga to nga. Kasi nga batin ko challenge sa batan na batilawa. Sa ta ko Ni sumay. kan lay soli na kaya may freehold sa ta kamay na 1876. Oy. Hoy ko man gamay challenge sa ketunggu. Amber sa. Yeso ando ka. Hey, kuya sa intu ya ko siyang matangal ni tumatanggal. Oy. Iya, Kasya nangon doon mo challenge ta kinang ko nangon sada. Kaya masasa nga. Sa sinro. Iya. Kasi rambatin tu siya tap sa nga. Kena karuan na freehold ko yan do kato kay may indivisible. Cinta nyo guarantee ta kana title na matin. Oh. Kaya raw nga kaya do na kay bato kay na fraud. Ya na fraud na fraud ko sar nga ta kamo na may fraud. Cinta nyo kang ko sali bulta kabi kango, bulta kabi ka ko fraud. Sali kena matay sar. Sa ustal may chini siya. Awan China bagi sa nga. Kasi mikila na lang. Baka po, kaya sabi ako suka kami or tukur sa tao na sumo. Iyo, ko lebih besar ngabir tu nak kena labo me bolkina ocha la ko nama ko bina kachina kina mendo na buyback scheme na maten. Berea bibo ko na maten tu me bolia. Batin yo kena itu ke sing wi kena labo. Me bolia na maten tu nindo da kana budget do seta ka na maten tu China million. Me buker na to kiningale mera bolia le sumay non rangele. Pabimbia sana sebenarnya kan ko sa non rakor sarang sa bulte gitu. Iyo sa rene bulia le sumaya char sangge do suma le ko malu. Mungkin pakai tu di indak. Mai okula sinema bibili de bertona Oh, de bertona forme sub saya ngasih nenji. Ini. Okula de bertona kora oi bunia beka, oi bunia. Oi. Ndambe satu na friul, bata na friul dia bulia, to bulta korto no tungkas. Oh. Ya okila talanga na bakia nangonnya, abi bu kita ngabar to na matentu, mertu bulia lisumi. Alright. Lep sarna banwa. Ko laku tu kena ko na buyback scheme aku bilang kaji mesu katalming. Alright. Wekem ni sasa cuma ni kaku ni siang oli. Ele bisa le fatu ni ko ele bura sasa tu bingo. Oi. Ni waraka. Sembarti ko tanga apa ni talano. Na na bundo ala ko ba na nang ilisumi ko na lebe sutu. Iyo na nangay bato be nunggusan ko kedo sing magutu mela kumai. Randam terbang ko wa madala chuko cha. Ya na Cha ni tarumay. May ang ata kabiyaw ko. Au tukuno to kabi nunggusan.
Lebu na ban no eu menakor le ngo kona sona taro bimbi bango ko menaka chikina very involved explanation. Apa madal takala ngabin dua. O chinga lak tal mo kango taro tal na taro batang. Taro batang ya. Ibu nak kata ngo mo taro bango men taro ngadalib. Chandang Dia ke ucap riwayat no sarabacu. Ren saraba ni YouTube ni creative media. Na itala noa ke ni kona ikula. So saraba tala ngaban live stream ko ni leus tale muri. Ke on reban palabuti ko. Anta no salo ko muna anda tokin. Tomo ng telefoni, connect mo ng Bluetooth. Kero tal na to kaya ni. Aron ko den to ko beka. Meron kero salabatu ko nang bugini ko na puno ta nga ubar ko ti mekina. Taro. Do taro mangori. Na mani ramasay. Oh, tahu. Kamu tahu, tahu kok. Dar matagal yung may laman itikin ng rara. O nakelo sa kau bako nga na 2023. Iyo. E de kila ni kisibang ko sa doktor na matintun non rangel. Wakata pentay. Ni sa kau bako tiko entay na matanggal ko. Oi. Kau bako wala nga ko. Alright. Taro mandana ngo. Kwango schedule May liu na ngaune kaumbo ko kinabango dona matangali lutu sara kinado lutu sara kina matentu ocha sangela ko na lawa ni rona undolu karua ni me ora ke na schedule A schedule B mersa native land viau na nungurai kebaka engai me kaumbo ko chiko Endona matangali inalo mai tondo ko nilango na 20 na kanango na sa convert kina me NLTB okoya sana siningel matentu sana native land chunga ya native land chunga kambok native na sana gaitaro ya enala ko bidi viau sana gaila ko me kartu na tambana ni NLTB vatekerto na reserve commission merto na valutuma Nangelea melako bibi. Kembali tonya manya nunggurai itu kabaya. Kepakai kaum bokwala ngana 2023. Oke na sinluto na karaon. Oke na native land chunga ya sa kaum bok. Sanggai tarutara bo de sana nona. Ode sana nona ya viau orna ya busa si orna bi matanggal taliabo. Merangwali na NLTB merle taro basala kina seda ka una numeu na takatakaika artu na tambana ni kobungele Right. ni NLTB morto na ndabe morto na watu lewataka senangele sa kaumboko sa mailala tungo senga ni lutu na matentu chunga na native land nangwale vide na matangali sevede na yabusa lebo na ngauna se usually okoya na lutu na yabusa Lutu kena naman yabus. Mungkin lawan yabus. Iyo na. Sarang kila ba yabusa? Iyo. Okay. Ya, Satu tu may berto katali. mortula ko na NLTB. Para rata ka. Iyo. Do tanga taro. Satu may ka. Ndrom bula tali katoli taro. Karen roba matal ta matal din lease agreement. Iyo. May be TLTB kena registered native lease title. Oi. Kosong karabo itu na sabe ya. Iyo. Kagay duru me register na title sa office. Right? Berarti lebih sangat ni toro rawat toka. Ni na initial agreement may be ITLTB. Iyo. Kena tu na registered native lease. Ko raw nga ni bisotaki sa kaulebi duru a court order. Iyo. Ndarong kata bilang ko. Nangaw na lebih ka da balatan ni ngandre bi meva totolotak. Na daka daw solikin na instrument of tenancy. Daw nada na provisional approval notice. Daw nada na agreement for lease. Wala kadang ko rin Sovia. Oi. Nangaw na sali Sovia kina sanggaran ni solibi ko na kana registered lease. Yoy ko kay chikobi ko na provisional approval si agreement to lease to wala ba kuwa mo Sovia. Batero na ka. Ni sengan Sovia ndo wale bu na term ndo sulto nga me 50 years benga. Mo Sovia ngaran solibi ko na 99. Oi. Kan bale bimbi ko ya. Mo Sovia menga solibi ko na 99 years. Si mo Sovia menga solibi ko na full term. Menga define bina katalanga na no boundary. Bata niko sa survey list. Niko sa registered. Ang kay taro to kay karo ndo naka.
Batele bisa ni torato kan nina initial agreement with TLTB Iya. kenan dona registered native list. Iya. Kwa raw ni viso taki Iya. secondly with court order. Iyo na kodo odangan. Kodo odangan era ni bisa taka. Sin mata carbiya na taro ya yang anak karon kilango ke baka ko cikun dona dele ngele se lisi se approval lisi apa e sin renin due batale ko tani wa bosana nga ke sala ko mata bilawai ko me kina koto ya tel nga no dodo na constitution Nakaba edo security kina nina na loan endo na lisi. E lisi na title. Nakaba edo security kina Iya. nina na loan endo e lisi na title. Siya na title. Poi na puna na tarongo ya batongo na tapa na puna enda no security kina no title balta na security na ka ren taranang bangi me bultaka me som kinom jinaw lambal na title na ka wasi bitong dua kararaw tong dua me bultaka na bangi balta kanyo ko real property real asset na puna ya cuando torque ng bangi me kena security balta ni ke ko sin soma na bultak na taba bultak na title rawa totolo wana bangi Sanjin. Gele ni gusi ni lolo. Gusi ni lolo Iya. Gusi ni lolo. I murir to satu tal itu gini gele. Iya. Tapi muni rai se makasal. Sa suli men gusi ni lolo. Katung mi tortal itu gini gele. Iyo, reda ilim sana pa no ya kinongo. Saya itu ada gini. Ya, to pa no pa ilim. Tatapan yang paling gusi ni lolo. Gusto nolo na iba binibina kanin doon na itabi. Sini tugun nga me balade era ni doon na takatayanga. Ledak. O takawin doon na banua. To for example, doon ba na kamu may ngarabi tuin na balang go isuba. May ada bono na mati. Ya orto na beka na tutunga mena koro. Orto na tuwa na kabi ko ya. Kito na kabi ko doon ang gusto nolo. Le sulki na bi ko na chikingelea. Chikingelea me non bandu. Ngai taro la kotong minggu. En so na gela baya. Sa turlistel na. Tu gini gele. Ke turlistel na chikingelea sa vida lachi pati kin na. Via la lachi. Kena sulit Kini na ne. kiyo. Na kambimbi nga ndo doon meda kanang onea me vai bola taki. Balateni kesa chiko na kaya ndo doon me vai bola taki na venjinji na cha. Bateni okanda lebunga oral. Lakang na tambo sang gelak tu na talno. Me mura na kana sul na tambo ya me vai bola karua ndo doon ka tara mo dakaba mo kobuta. Mo kobuta mo sino kobuta mo tokena kobuta mo bangatak na chikin gele baleta ni yo chendua se rua na generation na samatenya e chiko na kena kile bai bola ingo bikadara barang chumai awna no manindo na poinji binaka mena kauda ke birato na orto na komitingo korto na mindambe baleta ndar ni batoka balang me encumbrance kabaka sando na gusin lolo ni kuwa me chiko na kena tuba bai bola balawa merani register tekina inanda kuni title albenak sara bi kemdo na kota mena kangondo kota berto na committee wo Kona tahu, kona NLC review lah kami. NLC le review la kumengo me krevira na matangale vivando nui ni kana soli bango nangele me vai bola kabola ina non da title kanda non da title ma tokai na arenel chiku kada ngai iyo arenel na register of native lands kata na freehold title leasehold title ina boleh tu kena bango matangale daba kena ala to kena li na boleh to kena matangale ya me berto na NLC sangkai tu kena to matangale ngo de na lewena kono da BKB orang guys sama toko bayar but ini to kena matangale lewu na lewena warna lewena kono non da BKB gitu to Tok. Toru taram tengah ne ucin targo. Iyo, ucin toru kay talno ni baka. Boleh mendengar tahu dona taro. Baka ta kay tigo na boundaries ni koro. Iyo. Boundaries ni koro, lomo ni lisi ni koro ni buli.
Okay. Na list ni ko na korni buli baka may list tu kalau main kor. Cuna laman ni village boundary. Boundaries ni kor. Village boundary tu kan list ni korni buli si tik tik umatin tu. Iya. Kata baran ni takin. Gua ko tu bisi na kor buli tu lama. Iya. Na sa ko kaman. Iya, magal taman tango. Nata pa ni nakini village boundary. Right. Na village boundary na kanina kimbaletan na village bylaws. May kleki na nabanua, na yalal ni banua, yado kinalawaya. Right. Nambale ko batang bukin na meraba torsi na lewa. May klechi ko na yalal ni bilimbi na batang bukin na mix Wenga nga di ba matintaki? Wenga nga di ba matintaki. Ya, arti ko laman ni yan na kini daw. Na kini village bylaws. Yo kan mambala ka kain dua na daw. En dua na korni buli. E may toke laman in dua na within the village boundary. O ko sa na wakachika. Ano naman ni bylaws? Mambala, warna ka sibul talaga mereka kun bator sesi. Okay. Iyo. Warna nabi ka kede ko chiko laman nilawa ni kor la babanua. Ena wakata chiko na warna chiko na korni buli. Chiko ko satu laman ni boundary. Yang anak kini bali. Ya ndakalabi na kanangonong ko sa mate tu na native court na matavile wa vici na village bylaw sa dana wal tunga sa sini kata gitu alabi na kasara undo bola bali na nunggu Facebook ni da kanang bosin cikina ni da kanang bosin sana ni kau tadaki me ba bimbi taki melebi masa kita kina na bimbi ni kango lebu na ban ba rongo to kan yo cuma nang bosin sana bosin cikina sindo na kaya nga laku mikin. Sir. Iya. Au tarong sambo biuda ka me nakabatotol na village bylaw siyang. Sarambo batu tu takada ka me review na 2018 constitution siyang. Sarambo batu tu takada ka me bokolay bior na entitaw kay laws ko na dikrito ko siyang. Sangkay taro chunga natama na ni bosnya sanar laku chunga. Unang ko na chunga nga. Canggur kasar juga. Saya bikin tanda tujuh bang, boy. Ntar itu juga ini. Bale torea, mera tuta kana bikin bale chicken dan itu ki. Era sinle tuta chunga na kadi matentu. Kona kaya laku main nama tentu barangay kau tu cuma bikin. Non rita chunga ya. Kau tada kaya ni nabi kan bale chicken dan itu ki. Kau satu ni ko. Nakau ni tu kono gori. O baka mo baka salim tal na isu saya baka sa chibo. Sa baka may sakan ni mana tu kita non sa sango ken. Sa itu na climate change na kakek. Benar na kan ko kana kakek ko laku may balang. Na climate change, na women's right, na dapat talmak. Kini matagal. Kan matagal. Ela ko batami ken non NGO. Kora der bango. Era bay labo. Era bay labo taki medamay tuta kana kambale chira. Indang wila na makina. Nabi kay ndo tuta kambale chicken. Dia bilang sali takat cukup na karena kan ni sini dah ya. Sinda. Meliu cukup kau yang turun ya kau ni nak injin ni mata bos apa ya? Iya, kan balai bar tek juga nak kau ni lah, betul lebih rare suami mai. Jadi sar, okey. Sana dia kemudian kan dari betul ni gel. Oh, lebu sa sini tu orang apa? Oi. Ronald lim suka tul dan dah sar cuma. Oi. Imbule menaka. Gua bukan kantor bos itu tapi holam kasih. Isa. Nang kita betul apa rong. Imbule menaka na parong cukup mai. Oke, kerosan tao sa mata pala ko fata niko. Iya. Kenda ru tala do tin go na bu inta visual suli. Iya. Ameda. Na bu ni no internet. Oh iya. Am sa siya mutugo Iya. Wala ni erto na war ko tumay mulala na SWN. Iya. Stand with Nico. Wera si bero ko ta do anggo. Rani talong na balilay balil asara. Iya. Oke ya namatay manda. Mobile bilbina ka Berto Navarra. Right. Navarra ko chikong bago Navarra. Ubari na kan go ubi na katama wili kasaranga. Iya. Nada munduke de na soli. Pilia. Meraw kina na Stalin. Meraw kina Stalin ko tongora. Ure na manda ukila na chukiki. Isa ndo mo si Cheo Navarra. Ngobi kata na sa para chuko fata Nico na list. Iya. Excuse me, ni kata na para chumay. Nangon na sa ating malam kina Starlink. Sartu gay daw to may na daw ni Vito ko ni buwan na nando pulang na buni ko fata Nico na wikula. Then to sok na stand with Nico. Kaya pala tagiti ko na kambaleta na nando yung bulay to kay na kaya bi kain daw tutaka na nando pulang. Fata Nico na wikula nangaw na sa tikin ko. Iya. Tunggu karo may tambarang ko na Starlink.
to buli may balangi may sulung ko masana po ro ko na korin buda weekend na parang chung may buda na rematay bang ni Stalin manalin ko na or ko tokin ko saya recho ko pada ni ko na list kaya kero kakambarito na buhay ni ko ay nanonood to Stalin ko sa adam bato kaya may babuli dito kinakataka meron ito pa kaya nataka nangyari ito kina na iba sa akin na vital no ataka tuwa na bimbogi kaya baka kung baka puto ka na ito bato ni kemi ni saro nga indo bebu gitu may kina bebu gitu may na kina soy mo sa nakalibango ando kausar tu kaya kina be kor kina be niyan totoya mawala matuko sa lakot ng Stalin kaya misin kampanya lilim kaya bebu ka sa to kasi na tumbe rawa bebu li sarto nga kayo to kay bebu kay tos juga negara itu kan ibu kulungat tagi nikul kata niko iyo pasal sudah ibu kunang iya ni rongoda na barong chukumengo may nanong kukoro may buda vi ambaki sao chingo sa sibe lima china baki kitu kere chuko vi Vodafone may may domanda na nduruki may ke may mimbo rawa ni rongoda bosnya sana na telefoni tinggirit ni kuwa me na telefoni nunggu kuang kasih biau endo nak kona pa ko endo tangir kine endo lili to kya na telefon nangon sarang ko iyo ya so nangon na rongo so nangon na sem kaya ka ko via telefon ko mandanga na telefon ona lak sar na wabu ya na internet sangkai siang sar internet ang endo tale dua rua tolu na udu na talisanya mulai bindo no ibate ki tabiuni do na bekana kaya sangkai live itu ya na alianga stau tu mena korombu na vida batana baksau ya ni rongo deu chikumengo na alianga talango na sota tu na munikoro ni sabambi nga ina tau ni lelebu na bi bator tek kenda sangula da batini sianga bikan ni labu ya ndo na tamatango Elon Musk ndakila chukuba kwana ngai ko to mendo na kitongo na teknologi ngo itu kapit tak membango ko ya. Vitali ko nga Vodafone, si Vitali nga o ko chungoro Digicel. Kongo na ulun bono le ndondo bade to komeda kana satellite. Kongo ya ngo una via krea mo babe no na kaverto na bolia. Ngela ko may nongusan ngo me zambara me na ko no koro. Ina para usana widika na damundo do bosota. Korto na bibu kamai. Me boli na equipment ko meron le biu imbuda sulia sindaw ni tutu don raw ng dola tebi tana romba don ang raw ng dola apeni saro kumbaro don ang raw ng dola apa kuki nga boka $60 bili na soso ronan raw Mr. NBC romba ng kandabu 240 kanalib kede $800 boli na do nabara ke ni barong tong may albi nakasarang kay banda ta kabikem no anundua na neto babe ni binaka na kausar kinang goy na koro na chukum be kanang do na ngauna erto na do na ngolemay menangay do na kana babe ni binaka parang tu sebenarnya vital ako sebenarnya ental no rong na sebenarnya may rong ata yo awat na mo fata sangay kito wito konta lang akina kendo bato ke chungo ko tarang mengo ngusan na SWN advocacy. Yo, weekend na daw wili-wili na wala mata. Mire dele usara na kau na kaichu ko na rupun ni bata-batango. Ngo endo na NGO na SWN advocacy ni kuwa kitua lakoy na sino prison lay solia sononra kani endo na pol ni raka don na polo ni volleyball, don na net, merang gitu kina na kaibis. Janji. Ini na kilabi na kaya wa kaibis dal tunga. Sagay kere-kere na SWN, me ranibulya may nanon rakam ko. Na SWN na bito kunta lang na kanakonggo, may kaw na koro. Nali yan rawa chiko na songgo na kina sausaw mi chiko. Nabi bula. Ya na SWN na advocacy ya tiko bubango. Kwa nga may sudu ina 2021. Nakanala ko tumeliu, ala ko tunga may arabi tunga may do na NGO abato kay na FNTC, sena Fiji Native Tribal Congress. Right.
Fiji Native Tribal Congress. Right. Tawe betaki main Runondulu Kaono. Right. Rongo temen nakasarang wo. Runondulu Kaono ya sa kuteki na namatentu. Nangam na kuteki na matentu. Siangan ni tada kerawan atau GCC. Serna nonton turanga. Na Provincial Council kere bombaki ko abang ko na matentu. Sienta ka babalangi nationalized ko ya. Orang yang jing kene matentu orsatik. Ko na kain dana numa nimbosi lewat turanga patake na Provincial Council me kau tada kana bikam balik kenta sase. Sa tu na matentu me sale wasa tunga. Kan pernah kau elewu mendare de cukup me kakua ni ada tali. Kenta bawa ele cungo balik dinda biliu tak cukup. Ni rabi tu na Provincial Council, na GCC, na Tikina Council, ina dapat nama tentu. Ingo itu nak kabarera baki, me rabi tu na kanggo na matentu, me senga tu ni independen. Kenda nangai bakila, nangau nak pakai winrekina, na matentu kena ondare babon. Ni kwa ndo metu dak metu tekenda. Sana bangalui, bat selain bakuna main matentu, bat ni department wal tu kan matentu. Na provincial council department wal tu kan matentu. Yo wilayah tu madorong gua madala. Na cikina na 2006 sampai siang sangai ewali sumai New York. Na non rabi surici, warna Wakanda warna Melanesia. Kalau kau kaya nanti orang bos tu kan na UN Permanent Forum for Indigenous People. Ano na bos nito kinwon. Ang gila ko na bango na 2006, 2007. Ang rali bos ika, na bikasan ako balik chicken doon ang usunda may bichi me chiki. Me kau tu teksyon na kango. Pambimbi inangaw na sa bilu tekitu kina bain marama. Ni butura kakede na bikam balik chicken. Au sangai lako mai evida que to angai eu tatara bata ke chese o mistan jitok ko min sa chungo ni rural development o mersen soni o chese ba bimbi chese ku itu sangai nona idio chese ya to ta kan dona NGO to speak out ke melako sari balangi leker sepon bebalang na nonda nalenga ko sa batanang ona sa tiku bokole wiki mai kin bos lewat turang nabi ka ken balik so mani te mai na Fiji Native Tribal Congress ngo kau ceu sari ka nabulo Aprili nabulo kosita na 2012 eulak sari Geneva in Human Rights Committee boleh komplain takana nangaunaya sa cingkabi tumbe kinalawa koya kautani koya butura kasombu nanonda dodon na itoki na lawa membaleta na mahogany na land use decree na saving decree na termination ni Great Council of Chiefs na bisaw ni lawan ni NLTB kina Fijian Affairs me salewa ngame na matentu wadi merleni board sa sinlawan me na bos lebat turang okay kotika inabukun rato na turang kana FNTC ngo Fiji Native Tribal Congress wa tokona na turanga na tuida kau na marambale na rokutunde kechi wata kena ndo tuiliu mai kumbuna sabendo iliu mai kumbuna ina bi kake de volai rondo volai na bukui kumbuna kan bale na nunggula ko na Geneva mulai komplain tanggo rausay ni kina abi kan na ba telepon orang ni Google takoy ko na CERD 81st session CRED iya CERD yana Committee for the Elimination of Racial Discrimination 81st session kaya wala imbito kina na submission niya. Ako na rin kina about 45 pages. Oba magalta ka na kanta toya bo nito kay na lawa ko etang ko makikenta nambo sila baturanga
kena vila wakede ko embita me nama tentu na ngone me butura ka somonon dundun kongo ko ba madal ta kecukili ne wala kanika ngai representative matentu ko ngai tukuna kina ni wichi senga ni vambauta na indigenous rights but in the majority berarti lakoni bici ya lakoni bici ana matentu bici kayak bici kai bici kai bici jina turang nabat ya rep ciko mai Brussels nang unia yang kay kani sa may berto ya senga doon mo recognize ta kana indigenous rights doon mo recognize ta kana human rights doon mo recognize ta kana rights and interests na other communities other ethnicities gano mo itabi na matentu mo reda me nan topol siya como balance ka yo pamadal tak juga awa ngole kini kya iya rongoda binanggo nakangay tukun na may na human rights committee membale chir na bilaw ketang go nira racist nabunanggo na definition ni racist mo prefer se deny ta kendo na tamata se ndo na kauta mata ena yabu ni nona ethnicity ya na bilaw ketang go ko mboko dale bina bosile batura ko ya kauta tani kona land use decree kona surfing decree ko katong go bridge ta kana nonda dodon kenda na prior and informed consent nonda group right same right dodon ni ember ne biso ta kendo na lawa na matentu tatar nonda bula se efekta o kenda menda bayo rawa yor na bilaw ketong go sin tukun may bikenda ya rawat talango nakata lang ya ko ito sa tunga na constitution na 1970 kena 1997 nakanda do watu katu na law tabu na law membalata na volong kaumbula kena law ni gelis tambo bando ni dona matentu biso ta kababo kenda sa wayo ani kina ya yang saranga dona lawa ko esenga ni chiko ina 2013 constitution bitok madana chikina mo sa tara mantango na 2013 dona kata eu na kau ita ka baliu tahun 2 membaleta na 2013 constitution na nona vivandu indi taki na constitution se nona racism dalam ni constitution racism against indigenous people racism against indigenous people baleta na vika keve ko ya tume na 1970 constitution ke 1997 metango makana nonda dondonu me recognize ta kana nonda dondonu ko sa vande ta kana nongo na UN Declaration of Indigenous Rights ko yang bitan kana 2013 constitution it's racist me makangar to kuno may biyaw na may Geneva ni racist na kana bokolewi na bosi de batura yana kaya do tu na constitution sa uchingo dua na bosi le batura sang nga recognize ta tu rua na recognition ni customary law tolu na kena batambui me biso ta korna lawan ta wat kona la tambu bawa kenda consent ko ya purposely intentionally removed from the 2013 constitution ko ya kundo ka jukin na kena varere vaki bandom bula na vika ratobolea merda ka weekenda ora vili texauti sino ben marama karena non itokani ondo kabira the people who are minding him ben marama ya wele tonga orang ngara takaba merda ka mera make sure ka kundo tel nangono may muri me tada ka me kinokenda bat kenon dondun me ba mati ke bandua chukongone ko ya ondo ka chukana me bokolebi se me bitan sana na constitution gona 2013 dona professor me bosana sudah juga main nama tentu Profesor Reagan dan NU iyo ko pamadal tanggo na da kedin ko siyo ko sini pikta kara ko akida na racism ni 2013 ko siyo ka chuo yo echu benga me kenda ngai wich pataki ongo pataki kongor parong tume mendana ren dan chikinango warna la ko me balang warna re tu bektu ngabarang beliu na chikinango chikina yor chindeder na inaki ni constitution ko me kana butuk sumbana do spirit of the constitution apa tak tu betul iyo
Ya oke, ulit sa menunggu pamadala. Go sa reda sa pamadala jungang go na FNTC. Fiji Native Tribal Congress. Salah ko jungang go. Ya nan 20 kan bale men Ronald Dulu Kaorno. Meron ko ako nga na single voice ni indigenous people. Nabingaw na kede singan sud ni Ratsukuna. Doon na statement meron do sa inikina. Do waro ta kunda statement sa inikina turang tuita kau marambal na okto kechi. Do na ngol na kito sambu organisara. Doon na seminar. Kaya ba na numikir na Ratsukuna Day. Nabingaw na kede ni Indigenous Day. Do release do na statement. Yan data kabarere tu. Data kabarere. Data kabato na muna. Ya data kabato kami for the record. Kuya wala ko sa Rio Geneva na 2012. Ocha sala ko na 2014, 2015 kito sa Liliw. Ala ko na UN Permanent Forum. Yo, ala ko cuma ya na 2021 sanggay may sa Liw sarang na kaya takabiyaw na matinto. Sa kita takiyaw sarang Vasivia na matinto. Meron pa nangaw na. Wasa wabitan ni kina may na palmins. Wabitan may palmins batar nga nadang ko. Ang daw ba ang takatakuya o hindi ko naway pulo. Yan na nung wali sudo wali tuwan Nicolau tinga may. Ya sa tikong may nangono buliki na. Aula University o baya ya dang ko tunga. Hindi ko naway pulo. Iyo ni ko naway pulo. Ngayon doon nga na takatong na debate. Ya tungo sa to umanda nga nadang ko ngongo. Nasingon chunga ya tu da kyo kayum tu na sana refer te kikang go be fake. Yo kila la ko ne fake or sindo na ka orto da kabarau kina. Kanga sangge da kaboko ya sangge da kaba mai. O kona supervisor for election me bola endo ne bola bi speaker me basekido. Ito sa man sa kami palmenji. Patalangan nada munda. Iya patalangan nada ko. Sangay leo wara songoni lab. Songoni lab ko sangay to bikin ko na SWN. Nakana pambala-bala nga stand with Nico. Meraba songoni labo, merani somikin na loya. Meraba taki au nandua na kisya. Tolu na kisi may na kani ni may na loya. Artu bulia da kamay, sunduro tolu. Sangay may chukutale muri. Ni ochi may namba ke kona kisi ni fake ko au bukini bal bibis. Wate kena vida tali. Yan ay tik-tik bu ni SWN. Iyo. Rasong ko nila ba kula rasong ko na rambe kay 25,000. Ya artong kay liuta kan na nung bilaw ya sebulo ni Valentambua. Graham Leong ko sa Attorney General Chungko. John Nepton bate kay Simi Valentambua. Luski na matentu. Sangga may niboto ko bali leni la ya sangga ito ya bukin ang gondo na NGO. Me sabi tani kinakuha na bilaw ya. Yan ang unong ko. Sa may bang tingko may advocate ta kabali po na to. Bambimbi. Na bikang balik ka din ito kay kung gali sumay Bambimbi sa nung kutakat ngamin na Trudis. Wabo kiti yer na minsta tarong yer na ta berber chuki na laung ko. Berber chuki na laung ko. So yan na advocacy. Walak sumengo na madal sa Ochi. Ando da kakinan na nito annual interactive dinner. Dakana bakabi dakana panel discussion. Ito basong ko nila kina sa may rawaya sa libul sa may kinang gobi na polo. Me kuya kawini koy na sino prison. Sa nabibu kita lang anon ro ila kolako na ko na kangoy me stalingo. Bibu ko pertama me arani onin ako. Ano kay sama binaksan. Sanagay yo. Angay esar nga. Sagi ema. Sa mamang ko na cinta dua o wambot sa nabi etal nga ma. Po sa ambong lebu ni binapalib sa nabarong amay. Inde po. Napalib. Bitalo binaka ko. Lebu sa nga nabarong. Bitalo binaka. Undul sa sabi. Iyo. Po. Iyo. Cuma darong gere dali bita mata jen sarsar. Bikin nabarong cuma sa naro ciken tong manda. Total na singa. Iyo. Dan gamberong kata na isa menit talon na bugu dibing karabi.
Waktu bin garap na tambanan ni may nasino na blue ribbon. Blue ribbon. Yellow ribbon. Yellow ribbon. Yellow ribbon na ini durable besu na talan no imana. Dapat do Na constitution. Right. Ada ba laki na constitution. Right. Na enti tau kay lo so nakakitunggo. Tu nagame Sa mata lang. nagame yon, nagame. Doang ano lang ako. Sa at-atungan ni game sa lao talay. Pinabaliw. Sombo. Sa eto ma Iya. ana nabin talibon naman da fatan naman ni empesa ay sor na bi empesa may view. 948377. 948377. Wala mo tanga do em niya chugor na live comment. Wala mo tanga minggor na empesa o Father Nico. 9483 9483 777. 9483 777. Di wala mo tanga may. Ando na comment wala tong manana po talibon ni Father Nico. O kwa sa nakatakas tungan ko nando wala ta ka nakambits ka na 2K. Edo kita ka na SWN stand with Nico. Kembali ko ela kumengori mo nanu mo binaka mela kumena telefoni ka mo na wala na mo receipt. Ko sa na mo donation ci ko na to. Yeah, 9483 777. Nya sa ko tamay. Bito tok man ken ka batin tu do receipt ken tu ni labo. Iyo. Porto ken tu bito tu no tua kani na kena laway. Iyo. Tu na kena laway. 9483 777. Sa mo tumuro na lebo ana, na lebo sione. Na lebo tay sinubulu no boy. Wala to mengori. Negara ni solito ko may ka empesa sa tatapang nga eda kono bita kana turang tuling ko ko nga maya tu ala binak nga ko wili ko tika tu Father Nico na tanda tu adon ang ronga man dollar nan raw wili raw na Starlink tosar tu pa tunga kendo na ka itu ki do ko ni tataka bata Iyo. man do tundu tiko esa ko ni ru tatau may na Pinabaliw. na ni chigo sa nga Father Nico ko kero tu ni kendo ko Starlink ko ni uang ngi mata asa on tu membu Ero ni kira tumburun ko sa ero utang pamento ero Starlink kali. Bisa na Salah lako. salah ng giri. Okay, sa